Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngek. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nadamag mo ka ti may papan iti dance competition ti barangay tayo, Marinanse. Anya day ta dance competition, Mari Ophelia? Amangan mo't no para kadagiti agtutubo day ta, Maray. Ay, saan, Mare? Para kada tayo anataengan day jay. Ah, kastaya. Kat adda cash prize, Mare. 5 to 10 members ka, no? No kayat mo, mga ramid tayo mat, iti grupo tayo. Ay nawaw, jak mo't amo ti agsala, Mari. Amangan no RRT aktum lang ije stage no kwa. Ay, katag-practice tayo, Mare. Anya ti isala tayo ay Mare. Ay, line dance lang, Mare. Saan mo ta komplikado day jay? O sige, Kayat ka di asawan day ta nga umanugot ka, Mare. line dance laang gayam, Mare. Kabaulak mo't siguro. Kasta, kati kayat ko kan ka, Mare. Agbiro kak tungarudan, iti kadwata, Mare. Adamo gayam ti dance competition ije barangay inton fiesta, hiner lakay. Nandiyan ka mo bakit? Isumot ti baga ni Mari Ophelia itay. Makiline dance kami kanu nga road. Line dance? Amom ayat agsala bakit? Agpraktisa ka. Adda kanumat ti cash prize. Isupay mo't ano mga abakda tao. Ay da kayo nung kabailan nyo. Apay kiti na saan? Rugyan mi ti agpractice inton Sabado lakay. Nagtext ni Mari Ophelia kanyak itay kat. Kompleto kanumat tan ti grupo may. Okay laang mat siguro kin kanya lakay. Wen, awan ti parikot dita bakit? Nalpas met kit din ti trabaho ije garden. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Mangiling ta kayo man iti kamote, nanang. Adapay mo tayo na iling ta kalman, Ophelia anak ka. Urang day jay, nanang. Ay nawaw, kasano akurang kada tayo laang matimang mangan. Umay dagiti ko kumarik inton madamdaman, nanang. Agpractice kami. Anya ti practicein niyo? Sala, nanang. Para iti dance competition ti barangay tayo. No kasta, sumali kayo nga raud. Wen, kwarta ti premyo, nanang. Sayang mo day jay. Manungay, Ay, medyo dakkel mo ta, nanang. Iso nga agpractice kami mamata no maalami ti first prize. Ay nga ti araramidan dagiti ako kumare. Mimi bakit? ay nawaw, kas makita mo agsalsala dala kay. Para iti anya. Para iti dance competition ti barangay tayo. Isumat lagayam Ay, medyo nakalmat nga minti premya bakit? Isu nga ipapati dati agpractice lakay, kayat dati mga abak. Ay, wan bareng mga bakda. Wen nga raud, isupay mo't maigatang kadagiti masapsapul no kwa. Naku nampay bakit? Ay, hapay di kamat na inayon iti grupo da. Tapno damat ti bingay Kayat ko kumaa, ngam nasakit mo't tantisik da tao lakay. Jakon kabailan ti agsala, amangan nusyak pa'y ti mangdadael iti performance da ijay. Adda akon hiner lakay. Nay, narabian ka mait Nancy bakit? Ay, pasensyakan. Nagpractice kami ngamin, tainton bigatan ti dance competition. Ala. Aginanaka nga rudan. Tamangan ta inton madamdama. Awan pa'y samot tinaluto amakan. Nakaluto akon itay awan ka bakit? Ay nawaw,
Pasensya kan alakay, naliwayak mat nga agpayso. Okay laang. Italaang man. Agyaman ak launay, tamaawatan nak. No kaasi ti apo, kat mga bak kami, bingayan kan tulakay. Lalaingin nyo nga ron. Tapno mga bak kayo. Mano a minuto laangan kat mangrugi ti kompetisyon, Mari Ophelia. Ay, wan nga rod, Mare. Itapay laang kat agnerbyos akon, Mari. Ay, nawaw. Normal laang day ta, Mare. No, pay kasta. Ag-focus laang, Mare. Tapno saan kang agkamali. Sapay la kumaa, Mari. Relax, Mare. Kalma ka laang. Aywan gayam, awan pa'y mat ni Manang siya. Paumayan, Mare. Adala na pan na intulod iti ayan ni Nanang na. Kunak, ano saan tayo ama kumpleto? Kumpleto tayo, Mare. No mano tayo ang nag-practice, isumat ti bilang tayo nga ag-perform. Nakasarita kun ida, Mare. Isu nga awan pagdanagam. Kumusta nga, Nancy Bakay? Good news, lakay! Nangabak kayo? Wan, lakay! Da kami ti first prize! Ay, sos. Kahit naalayo mat lang ti premyo yo. Saan pa'y lakay? Itadda ka no inton sumaro no alawas. Ay, kit nasaya at ano kasta bakay? Worth it ama ko na ti bannog yo. Pudno launay lakay. Talaga nga inpapati mi ti nagpractice, idi napalabas alawas kat. Kahit sagmamano kayo nga eh. Jak pa'y amo? Makitan to inton umay alawas no kasano. Mabayadan pa'y ngamin ti inutang mi amerienda di tatirsina. Tinapatag, kat adda mabingay yaw bakit? Tapno adda mat serbi ti bannog yaw. Simbang pat ka din ni Ophelia, Mimi bakit? Awampay mo lakay. Damag ka kat nangabak da ka no kahit. Aya, Dahil tatinangig ka o pagsasaritaan da, di tatersina. ay ka, nasaya at ano na nga bakda, tapno adamat ti gunggunada. Wan nga ron bakit? Sigurado makaramantaman no ko. Ni Ophelia pa'y ti kunam lakay. Sigurado agumatang dayjay itilitsyon manaw. Rumwarak pa'y biit, Nanang. Ay nawaw, sa dino ti papanaman akaw. Mapan ko alaan ti premyo mi, Nanang. Mai-release ka numatan ita. Sino ti kadwam? Ay, ko, Nanang. Siyaklaang. One representative per group ka no. Siyak ti leader ka da kami. Mala, mapangka nga rudan. Kita amlang taitid mo ti para kadagiti kagrupaw. Wan, Nanang. Ibingayak ida. Awan maimbagak abukodak ti premyo me. Ay, uwan gayam. Awan ti pagatang yaw, Nanang. Awan pay, adu pay mat ti abasto tayaw. Kunakon kat, sikat ti masalaw ko dito'y dalan, Mari Ophelia. Si kamagaya, Marinanse. Sa dino ti papanam? Agpasentro ak Mare, si kangay. Ay, ikaw, Maray. Adala mapan ko gatangan di ta tersena. Ay, wan gayam. Awan kadipay ti premyo tayo, Maray. Awan pa'y ti update da, no kaano ang mai-release. Awampay mat, Maray. Next week, kunada idi napalabas alawas, Maray. Wan ngam awampay mat. Anusan tayo laangan nga orayan, Maray. Bagaan na kamin to ano itaddan, Maray. Wan, Maray. Di kay madanagan. Bagaan kay to no adan. At patuloyak nga rudan, Maray. Ang mga no atidug man ng tipila iti papanak. Sige, Maray. Agan-anad ka. Uray si ka, Maray, agan-anad ka mat. Naalayo ka din ti premyo yo, Nancy Bakay. Saan pa'y lakay? Ay, nawaw. Apay ngay? Awan kanupay mat, kuna ni Mari Ophelia. Nasalaw ko di tadalan itay. Na, apay nga awan. Kat naala ka numot ng tidaduma ti premyo da. Ni, jak amo ti maipapan iti day taabanag, lakay. Amangan mat no napaninala ni Mari Ophelia ti premyo yo. Kat di nala ang imbagbaga. Ti kunana, kat bagaan da kami no mairilis ti premiumi, lakay. Ay, saludsudem manen bakay. Amangan no addamat gaya man.
Mapanak to iti ayanda inton bigat. Nasaysaya at pa'y bakay. Medyo dakkelmat nga men ti premyo yo. Isupay kumamat Awatan niyo ti minarket ko, nanang. Ay nawaw, nagadaw na anak ka. Wan takal-alak ti premyo me, nanang. Inted mo ka di tibingay dagiti kumarem. Ay sus, awan ti pagdanagan niyo may papan iti day tabanag, nanang. Palagiplaeng anak ko. Amangan kunak numalipatam nga ito iti para kadakwada. Ited kunto, nanang. Makauray damot Sige, sikati makaam mo anak ko. Siguradum laeng ama ited mo ti usto abingay da. Iti kasta ket awan ti riray. Wan, nanang. Dagulit kayo mat. No inbagak awan, saanan ama sapul nga ulit-ulitan niyo. Agtugaw ka pa, Nansay. Agyaman naklaunay na namime. Anya nga minan ti gagaram nakkom. Ada ka din ni Mari Ophelia? Awan ni Ophelia dito balay. Ada na panan na. Apay kuma. Ay, sarud-sudak ko mano naala na ti premyo mi, nana. Nadamag ko ngamin ang naalamat tan ti daduma ti premyo da. Idi pa'y napalabas nga aldaw. Di na ka di pa intad ti bingayaw. Ay nawaw, idi pa'y napalabas ng aldaw kunayo, nana. Wine, kunaklaki di ano naala yung matin ti bingayaw. Naala na matgaya man. Apay ngay, adi na intad ti bingay may. Agraraman mat day ta nga Ophelia. Ay nawaw. Apay ka di bakay? Anyat na pasama kaya? Inala na kanu gaya man ti premyo may. Idi kanupay napalabas nga aldaw kuna ni nana mi may. Ay, kunak tumay. Naireleasan ti premyo yo bakay? Ngam di na mat imbagbaga kada kami. Tinasaya at kasarita yo manan bakay? Ang mga nalipatan na laeng. Imposible mat ano nalipatan na lakay. Talaga kit di nga ingagara na. Kaya't na siguro abukudan ti kwartaan nagbanugan mi amin. Ay nawaw. Na, kasanong harudan day ta bakay? Ang mga no di na kayat ti mangibingay. Apay kumaasaan kat nabannog kami mat amin. Saan laang mat nga iso tinagsakripisyo. Sa bagay bakay? At dati puntom dita. Kasaritak dagiti kakadwami. Taalaan mi kin Mari Ophelia ti para kada kami. Ay, ngam nagpatangkan. Di balilatan bakit? Ited yun kan kuana. No sa anak nga agbitaw. Ni Nancy kay nakita ka nagapo dito'y balay bakay. Isyo nga agpay siya lakay. Ay dati may naimbaga. Sinalodsod na ti maipapan iti premyo da. Saan kanupay ngamin nga inted ti anak ta ti bingay da kuma. Ay nawaw. Apay ngay akas jay. Diyak amuman kin Ophelia lakay. Ay, saan mo't mabalin abukudan ni Ophelia ti premyaw? Tanagregatan damot amin, day jay. Daytang harod lakay. Mangbangag ko tinagan ko, nanang, tatang. Apay ka day? Kunak man no inted mo ti bingay dagiti kadwam ang nag-perform iti line dance. Nalpasan na, nanang. Naikanda amen? Wan, nanang. No naikanda amin. Apay nga raw nga imay nagreklamo ni Nancy dito'y balay. Anya, ti kunayo? Imay ni Nancy dito'y balay? Wayne, nagsarita kami itay. Iso nga muna ti maipapan iti bingay da adi mo inted. Anya? Talaga nga ulbud ka, Mari Ophelia? Ay nawaw, apay matakas tamare. Amumi nga inalamon ti premyo a pagbibingayan tayo kuma. Di mi pa'y ammo. Amangan kit di no ginastos mo aminan. Ay, kwa ngamin mare. Ammo mare, managing bubukod kalaunay. Ha? Ay, saan mo't mare? Bagim lang ti pampanunutom mare. Nalipatam samet a nagtutulungan tayo day ta a premyo. Ay, agpalawagak mare. Ay saanan akasapulan mare. No di mo kayat nga ito tibingay may. Kukuam aminan. Angam inton sumarono, di kan agrekrot iti kadwam. Agline dance ka siksika. Aggagatel kamot amang igastos iti saan mo a kwarta. Mare. Uray dagiti kadwa ta anak line dance mare. Nasakit tinakamdakin ka. Saan laang asya?
Kasla ada ti parikot mo, anak ko. Nadagsan, nanang. Anya day aya. Kagura dakdag iti kukumarik, nanang. No ti premyo a ginastos mo ti makagapaw. Awan ti maibagak dita anak ko. Tabasol mo mulaang. Nanang, Nangip ipanam iti bingay daya. ada na patagan ang usarak iti daduma a kwarta, nanang. No siyak ti sika. Ininutom abayadan anak ko. Itid mo ti bingay a para kadakwada. Ta nagsakripisyo kayo mo amin. Rumbeng laang nga ikam ida ti gunggunada. Di mo bukudan ti pagsayaatan anak ko. Uwan, nanang. Ikarigatak nga agtrabaho. Tapno maitad ko ti bingay da ginastos ko. Kasta uray asino mat. Maasar no kasta laang tinapasamak. Pagadalam dayta. Di ka aggagatel ang mangigastos iti saan mo a kwarta. Panunutom mo ti banog ti padam a tao. Nalawag ka day. Uwan, nanang. Di kay madanagan. Anusak asukatan. Tapno awanan ti adu asa uda kanyak. Ikarik. Saanan ang maulit ti kastoy ang napasamak, nanang. Rumbeng laan nga agbalbaliw kan. Ta saan kan nga ubeng. Ay, nawaw! Nuan niya ti paraken ka, isulaang ti igastos mo. Di ka agagatel ang mangigastos iti kwarta asaan met a paraken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyak. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Matuloy ka kading agpabagyon ton bigat, Tasya, bakit? Wan lakay. Kasapulan ata na ibusan ti ingredients ti halo-halo alakok. Agraman street foods. Apaya na sa ludsud mo. Ada ka di pagatang mo lakay. Agpagatang ako may ti abono. Anya pay. Abono, kan bagas laang. O sige. Ipalagip mo inton bigat ang mga numalipatak. Adamot siguro pang ipakumbuyan ni Jay. Adda, bakit? Mabalin mo ti makisarita kadagit aglaklako ijay. Ipatulod mo iti paradaan, tapno di ka mabannog amang bagkat. Sino aya takachat-chat mo, susi anak ko? Madlawa masuron ka launay. Tinagorder kiti sapatos, nanang. Ay nawaw, apay ka naw? Nagado ti chat kan awag na. Mapan ko kano alaan ti order ko. Tana i-drop na kano ije bagyo. Apay nga minanagorder ka. Kat awan ka mo ti bagyaw. In pagkakmat kinkwana, nga alaag to iti dropping area nang ibatyan na. No, mapanak to ije bagyo ang sanmot nga ro na makauawat ti loko, nanang. Makisarita ka lata kumana na saya at baring maawatan na ka. Hamangan ko nak, no, adam amuyo akaaruba tayo ang nagpabagyo nang. Ta ipapick up ko pailaan ko mati order ko. Di ko marimta siya ngay. Nagpabagyo sa mo day jay. Nasapa mo alimbabas itay agsapa. Ala, agyaman na pa sinong batam ti awag ko, Marita siya.
Anya ti masapol mo, mare? Mare, ayan mo ka dita. Adak dito'y bagyo, mare. Apay ka di? Ala, da ko mati favor ko, mare. Anya dayta, mare? Mabalin ka di, nga i-pick up mo pa ilaang ti order ko, mare. Order mo? Wan, mare. Ada nga min ti order ko iti Facebook. In-drop da ka no, di tabagyo. No, mabalin ko mamare, kasi kapay laang ati mapan mangala. Adan samot mabayadan, mare. Sapay inggatang kun iti ingredients ti kakaisuna kwarta. 550 laang mo't mare. Di ka di madanagan, bayadak tumot laang ditoy. O sige, isend mo nga rod no sa dino ti pangalaak. Siyak ti mang back up, ngam bayadam tumot lang inton malam Uwan mare. Urayam, ta isen ko ti picture ti pangalaam, wan. Di mo liplipatan mare. Di mo luklukatan ta nakasupot iti nangisit di talakay. Anya da ito aya? Rubber shoes lakay. Ay nawaw, an-anwam ti rubber shoes. Sipod nagkalay sa ta. Diyak pa'y mo't nakita nag-rubber shoes ka bakit? Order ni Mari Susi dayta. Inpa-pick up na laang kanyak. 550 ti binakapak dita. Ay nawaw, at dapay gayang binakapam. Uwan lakay. Bayadan na matlaang ka no. Itex kwinton madamdama ta umay na alaan dito'y balay. Adakon pa kay. Pasensyakan, narabya na ka nagawin. Nagsarita kami pa ngamin kani Uncle Pidol. Okay lang lakay. Ni, apayakas ta tilangam. Madlaw agsasadot ka. Adda ka di parikot? Kasanumat nga min lakay. Di mat agreply ni Mari Susi. Ay nawaw. No kasta, di na pa inala ti order na. San pa'y nga rod lakay? Di mo inawagan. Jack up mo. No talaga adi na nakita ti chat ko. Wano di na lang kayat ti agreply. Naka-online mo. No saan nga reply? Itulod mo ti order na ijibalay na. Tapno saan na makapagrason. Si kamat ti lumabas, Mari Susi. Naimbaglaangan ta nakita ka. Saanan ang masapol ang mapanak ijabalayo. Ay nawaw. Nakita nakpailaang mo. Tumagas ka pa'y atag kapita pa'y, Mare. Pagsaritaan tamatlaang ti order mo nga impapick up mo kanyak. Nalipatam samat tanday jay. Ay kwa, mare. Tigunam kanyak at alaang matlaang nga dagos, Mare. 550 ti binakapak iti order mo. Ala, pasensya kan, mare. Jakon alaun day tang order ko. Ay nawaw. Order mo day ta, Mare. Iti anya makagapo di mo alaan. Ay, naabak ngamin iti scatter ti ibayad ko kumakin ka, mare. Anya? Ay, isublim laangan iti nangalaam. Ta, i-cancel ko day tang order ko, mare. Ay, di ka agar-aramid, Mare. Ijay bagyo pa, iti nangalak, iti dayta. Malala, panawan kan, mare, wine. Agdardarasak ngamin. Si kamot tun ati makaamo mang subli dita. Ay, nawaw! Agsubli ka dito'y, Mare! Alaam ti order mo! Ay na, makapasar ti kastang aramidan day dya Susi. Anya timbaga na aya. Di na pa ibatin na ti order nang impapick up nakin ka. Isublik ka no ti order na iti nangalaak, tanaabak ka no iti scatter ti pagbayad na kuma. Ay nawaw. Agpleti kakit din na mapanmang isubli iji bagyaw. Ay, day tangarod lakay. Inikan nakit di ti pagparikotak. No amok lang nga kasta ti aramidan na, jak kumain ala day tanga order. Sapay dakkel ti saka ni Mari Susi. Wan nga rod, ananuak nga day ta sapatos. Saan mat mabalin nga usarak? Pinadas mo kumaati na paniti balayda. Kasano no talaga di na kayat nga alaan. Kasaritam dagiti dadakkel na. Order na dayta. Rumbang laang nga alaan na. Day, si ka magayam kag tuk-tuk-tuk ta siya. Inyag ko to'y order ni Mari Susi, auntie. Hey, awan di Susi dito'y balay. Ada na panan na. Da kayo ti kayat ko makasarita, auntie. Masyad ka mawatan. Kinasarita kong ti anak yo, kat di na kayat nga alaan to'y order na. Tanaabak ka no iti scatter ti bayad na kuma. Anya! Parikot ko pa ikit din, auntie.
Diyak mat ngamin mausar daytoy a sapatos tadakkel mat. 550 ti binakapak. Ay, day tagayam ti order na iti Facebook nga ibagbagana. Iti anya ang makagapawa di na nalaan. Ay, muto yan, tasyak pala ang ti magbayad. Nakababain ka. Agyaman na klaunay anti. Ay, awan anyaman na. At sumrag ka pa'y, taala ang ti bayad ti order ni Susay. Anya day tamir na bakit? Order ni Susay. Makapasurun mo ti aramidan da dya tao. Order nga order, intong kwan di nalaan. Siyak man ti magbayad. Ay nawaw, apay nga binayadam. Ay kakapilitan ata nakababain mat ka ni Tasha lakay. Ni Tasha piman tinangala ija bagyaw, binakapan na pay. Pinik up na pa'y gayang piman ni Jibagyaw. Ay day nga road lakay. Ikan na iti parikot ti tao anang tulong kenkwana. Kasaritam tao ti anak ta. Ungtam ngamin tapno saan nga groam. Wan lakay, kasta ti arabidak. Kumusta ngay bakit? Ano timbagadaan te? Binayadan ni Auntie Mirna ti order ni Mari Susi. Naimbak ko nam ata na siyan kanya. O di mayatan, awanan ti parikot mo. Awanan lakay. Intun sumaruno, nadamanan ipapick up ti kumarem. Di mo alanan. Awan wayak kunamlatan kan kwa na. Talaga saanan lakay. Makapatroma matikas dyan nga inaramid na. Di naklangarodan tinangdanan ang napannangala iti order na. Parikot pa iti ipaay na kanyak. Dagiti dadakkel na ti kaasi iti kastangar aramidan na. Nakunampay, bakit? Bakitin nga mangnamnamapailaan ka nagiti dadakkel na. No saan nagbidot? Order naman ang ti binayadan niya Auntie Mirna, di napal na alawas. Nasaya at may tanagawid kan. Apay ka di, nanang. Inyag ni kumarim Tasha ti order mo. Ha? Ay dawaw, di ka managing didiam mo dita. Dahil ta ti order mo ngayon pa-pick up mo iti kumarim. Apay nga inalayo pa lang, nanang. Apay kumasaan kat order mo mapiman dahi ta. Ti imbagak ka ni Maritasya, isubli na dayta. Ta saan ko nga rodin nga alaan? Di ka managar-aramid. At da 550 abayadam kanya. Nanang mo't, singiron na pa'y laong mo't. Wala ta order mo mga dayta. Sana mabalin na siyak akadayaw ti magbaybayad ka nagiti order mo. Saan ka matin nga ubeng? Again o order ka nga mawang magayam ibayad mo. Dakkel tinagbaliwan ni nanang, tatang. Anya adakkel tinagbaliwan mat nga ibagbagam di ka. Kasano? Singiron na kit din ti 550 nga inbayad na iti order. Ay nawaw, talaga asingiron na nakabalamutan ti agtrabaho. Imbes nga igatang ni nanang mo iti vitamins wano gatas na, ibayad na kiday ni ti order mo. Lasandak mo't nga anak iti kasdyang aramideng da. Saan nakasta? Ti kayat milang kananang mao kat agbalin ka responsible. Laglagi pa, 30 amon. Saan kan nga ubing abasit? Agpada kayo ka ni nanang. No kasta ti kapanunutam, awan na. Si kantaw ti kakaasay no matay kamay ka ni nanang mao. Apay akas ti panangisem mo kanyak, Tasya. Apay, dakas ka di ti umisem ken kamare. Naragsak kan iti inaramid mo. Awan ti amok abasol ko ken kamare. Amum ka di, asika ti makagapong. No apay ang nakaungot ni nanang kanyak. Apay asyak ti pabasulam mare. Inbagak mo't ngamin ken kamare nga isublim day jay nga order no sa dinuman tinangalaam. Angam anya tinaramid mo, intulod mo kit din iti balay. Ay nawaw, adayo ti bagyo mare. Makapasurun ka mo't. Ay na mare, no ammom ti agorder, ammom kumamat ti agbayad. Di ka nga min agin u-order dita no awan mat namnamaang nga ibayad mo. Saan mo ta naman malpas ta issue yung kan susi? Bakit? Saan mat nga min nga agtal na?
Siyak pa'y kit din ti pabasulan na. Ay nawaw, anya ka no ti basol mo? Basol ko kano no apay nga inutan ni nanang na. Anya? Pati dahi abanag, ipabasol na kin ka. Katuan. Inuubing mo't ti kasta akapanunutan na di tao. Anya ti ibaga, Amerikaw. Bagbagan niya man ni Susi, Uncle. Apay. Anya ba lang ti kalukwan nga inaramin na di Susi. Di naman tinasardengan ni bakit kaw. Ima iji balay di na minsan. Kat napan na inapan ni bakit kaw. Anya. Dahil tatipod no, Uncle. Isu lang arudan ti tinulungan ni bakit ko. Isu pa'y ti kas jati ugal yan na. Mala. Di ka madanakan rikaw. Kasaritak tumanan ni Susay. Pasensya kayaw nga kasawa. Sakit ti ulo ti ipapaay na di Susay. Gapulang iti dayta sa patos. Susay, sardi nga maon ti kumarem. Sana da kami kananang mau ti ibabain mau. Ay nawaw, apay, nagipulong damanan kada kayo tatang. Pansabat ti birbiro ka. Ay kali isuda mo, ti kanunungan nyo. Edi nagpatulong ka kanitasya tapno ma-pick up ti order mo iji bagyo. Tinulungan na ka. Ita, parikot mo ti ipapaay mo kadakwada. Libre lang arudan ti panang tulong nakin ka. Nagado pala sa aom. Nagado at drama da dya tao. Sika tinangirugi iti isyaw anak kao. Agkid daw kakit na iti pamakawan iti kumarem. Tapno andaman mo talnay ti biyag tayaw. Ka edi pa'y mada natal na tibiyag tayo, tatang. Wain, sika lang ti mangirog-rogi iti apa. Sika ti mga aramen iti pagparikutan tayaw. Lusak ti sika, agkid daw kay ti pamakawan ti kumarem. Laglagi pa, nga edi sika ti agkasapulan kat sinadaan at timulong kan ka. Wunan, basol ko. Agin o-order kan tumat nga main. Marita siya. Sorry. Oh, itala ang anang ngagkukan ka dayta. Siya tinagkamali, Mare. Sapay la kumata, mapakawan na. Napakawan kan mare. Ngam pangaasim ko maata sardengan na kon. Di nakap-apaan, pangaasim laeng. Uwan, Mare, promise. Saan ko nagulwan ti biyagyaw? Saan ko nga ulitin ti naramid ko idi kalabas? Nasayat met no kasta. Kaya't kumutlaeng nga alaen day ti agundaway, Mare. Tapno agyaman iti tulong mo idi. Agyaman nakta, pinick up mo ti order ko. Tanuawan ka, amangan no na iposak mo ten iti Facebook, bogus buyer. Kasta ko maakanayon, mare, tapno maliklikan ti apa. Ay, nawaw! No tinulungan da ka, apresyaram titulong da. Laglagi pam, asaan nga amin kat siradaan at tumulong iti tiyempo nga agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.